Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Nonama tet pia dangalong kichari puluti BJP Ratcharia so atumsi chari pon bom asonsi Karbiang Long Autonomous Council sitami BJP Ratcharia so atum pensi chari pon bom lo. Laswang bong nonamat Karbiang Long arlo opposition mate regional Ratcharia song ang bong kang tangkring puluti APHLC Ratcharia song hinlo. Bangso APHLC song phan la KATV ki jatum chot kalisi Assam state along non kichari bom BJP song an parta Assam Chief Minister sitami kaphiria okchikom rom an pinlo. Laso jok kunadma BJP Ratcharia song amaya long abangki Karbiang Long arlo kido Ratcharia song lason si ASDC Congress CPIML atum aphana bangki BJP so atum achui jeng anta ki claim avi la so jok si BJP amaya long APHL se atum ki chok chia puthak si jasemet ning je pon si thek pon long lo Bonda kidam tang cheklu izonang bong KAC kichari pon tim Karbiang Long ki ja pon KACCM tuliram rong hanga hin pen ke claim kedam chepadok ponsi Karbi anglong arat aning kedok pon rin tilo la so jok cheklu izonang bong long riar lo BJP along kaching be dun mate BJP mass joining amai pardon ron pen paman pon lo Mass joining amay long ari siang bong elong long pen bang suri bang pharo pen akijoma bang phu bang phiatum BJP along kachi paok dun aphaya masi jumji la penar ni siang bong palong ni palong thomade malong an mass joining amay paman ponlo halapuke ACCM rong hangsang ho sitami ke lakchi bikok si along tinamay long sitami chitong dun pen ajok rada phan aning pang sam ponlo Lason si cheklo izonang bong BJP mass joining a cyclone mati among week charting ajok Karbiang Long arlo kangtang kring Ratcharia song APHLC aphan BJP among we chop plin chop rai de ajok non malom APHLC so atum ing samri ing samdensi nang du koklo BJP cyclone karting ahud APHLC MP lapu an kithir thip ang bong sitami mong week charting ajur ki thip pik ajok APHLC hemalong pen Rajanti mong phanta hemarlo pen ang tan an jap phitlo bangso ki thir thiba hem APHLC atum ka chikim thuji aphan akisung nang du kok ta the athe ahem pia machi BJP mong we ki jap rai pen jok lason thola hem pu thot ka chikim thuji aphan akisung nang du kok ta hai pusi Karbiang Long arlo ki ongdung arada tum pen chethan joyalam the klangpon News report KATV News Inut Ningkan Krehinianim Sopi Nagaon District Roha Prakas Chandra Borthakura Hemalong Loj Kicharli Pen Kachubidun Karlitang Sumila Rong Hang Piaphan Apranar Muddet Pen Meki Kai Choklo Bang Solam Keputhak Kedam Tang Porahut Somindara Dangalong Adai Kedo Atumaphan Nep Ingnang Veknangji Lapen Kok That Pi Veknangji Pura Kachisong Hangjo Hanghai Anpinlo Karlitang Sumila Rong Hang Piaphan Apranar Mudera Phit Abang Arpum Meki Kai Chokalama Bangki Karbiang Long Chotkali Asama Kang Pi Chotkali si Somindara Dang Pialong Anta Hurchudut Anpinlo Bonta non an Ningkan Pli Playing Dera Pi Anta Karlitang Sumila Rong Hang Pia Potum Ahok Pedakang Sai Long Lelang
Lason thotsi non hejong karlitang namratang tipia phanle thots dami Nagaon district along an apran armutam detsi vartikang chor. Apran karmut tikang chot kalisi kititang abangar pum anta karlitang namratang tipia pia potu maphan paledamsi inut Pinky Das pugitin penajok Pinky Das apia potu maphan raikom saikyatum pidam detsi karlitang namratang tipi kititang abangar pum abangki Pinky Das apia potum pensi mi an pidetlo. La sojok karlitang namrata intipia phan kachupathe pading vega pia potom bangke kichita bangar pum anta chelong le detlo la sojok ahok pet karlitang namrata intipia hemasoratum ahok perakang sai long nangjipura kedam tang jak hong ni phain koi ra player ni United Women Forum of Karbiang long atum ahin pen Nagaon rong sopia long damsi kache songa siang tonga sai deng ponlo. Bonta Nagaon raikom saiki atum ahin pen thang na da saiki deng kawi deda jok ami thang asoki thitang abangar pom kachitin kok Pinky Das apia potoma phanset ami thang nat kine pon awi lapen ki thitang abangar pom pangthek pami me pen namrata tipi ki thitang abangar pom ki pidam det araikom saiki atum phan setami kang sai pon ji alam amatsi ke thek pon long awi la soteng an langdam pulote karlitang sumila rong hang pia pia potom non puanta ahok perakang sai kelong leasonsi karlitang namrata intipia pia pola pen adona ra tum sitami ahok perakang sai kilong japhan non puanta thang na dang thek pon long ledang. News report KATV News. Kedam tang jak hong ni phai thom ke parni ada por phai kri sira minute thom ke papor malom Assam ati Karbiang long pen Nagaland hoi jesimet Bokajan sub division angkang Lahore region hi thi pen khat khatia national highway thom ke prasir ke patwar pia kung RVR yalong aron re pen hemrit kachi kim thi patuma phan kitharli pon edja phan Bokajan sub division SDO pen RD dot jot pen siding pon tangdo. Bokajan Subdivision SDO Kakumoni Saikia Kijapon Bangso Saikideng Ponahut Bokajan Subdivision Raikom Saiki Bokajan PWD Lapen KEC Atum Kido Saikam Do Anatum Cherab Dunsi Bangso Saikit Harlia Saikideng Ponjia Pan Kipang Take a Side Deng Pondo. Bangso kitharli ponjia phan pura towar akung RVR ialong jasemet kitharli ponjia phan pangthek pon bangso ki pangthek pon ahut komatni along meter crane cap lapen konatni along meter inkoi raisi lasonsi ki pangthek ponjia phan angthek thik pondo. আসলে আমার NH 39 বহুদিনৰ পৰা আমি দেখা গৈছে যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চকুৰ আগত দেখা পাইছে কিছুমান বহুত ইলিগেল আমাৰ দোকান পোহাৰ কৰি উঠিছে ৰাস্তাৰ ছাইডতে আৰু সেই সংখ্যাটোত আমাৰ অনাবল ডেপুটি স্পীকাৰ CM অফিচত এখন এপ্লিকেশ্যনো দিছে আৰু CMছৰ অফিচৰ পৰা আমাৰ উইদিন 3 ডেইজৰ আমাৰ এটা ৰিপৰ্ট দিব দিছে তো এখন DC মেমে আমাৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনক্লুড কৰি তো সেইটো হিচাপত আমি আজি এটা এছেছমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে বহুতো সঁচাই মানে বহুতো তেনেকুৱা ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন গঢ়ি উঠিছে স্পেচিফিকেলি তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে লাহৰিজানটো ফুটকটি এৰিয়া আৰু বাকীখিনি এৰিয়া মোটামুটি অলমষ্ট এৰিয়া আছে আমাৰ
এই পাৰ্টটো আমি বেছি প্ৰাধান্য দিছোঁ Assam Legislative Deputy Speaker Numal Momin Lapen, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Kapin Khatateng. Pensi Towara Kung along Aron Rip and Hemrit Kachikim Tripatuma Pan Ketharlia Saikideng Bonjia Fansi Pini Kepang Teka Sideng Pondo. Last young Tekipi Pondo Anatim along Abanke Azara Porsitami Ketharli Pon Mate Eviction Assigning Ponta Haipo. News Report KATV News. Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.